Bismillah nawitan kidung nyebut asma maha suci Gusti nama hakawasa maha welas masih sembahan urang sadaya lahir teman kaning bakti kidung pangjurung rahayu hararing pamatri asih nyimpai heman Kaujang iserimbit menuju ke sinugrahan rahmat nikmat maha Junda kutul rahayu Kekih wajin mustari hidup nalikan durian ngahirkeun asih birahi tumut parentah pangeran Gusti nu welas tur asih dijarung anggem rahayu jangan berkati nu asih indung bapa nu meheman nu munajat siang wangi sangkan kang putra waluya waya lahir jeung batin amin ya robbal amin mugi Gusti nang tayungan. Iya. Atau nuhun ibu-ibu sama ayahnya jangan dulu melempar rezekinya uangnya dan sebagainya. Oke, hitungan ketiga sayang ya. 1, sebentar Raisa. 2, 3. Sebentar. Silakan pengantin ke sana. Ya, silakan balonnya nanti Dengsi sama Chef Esa. Ya, balonnya akan ke pinggir. Chef keren sekali terus mundur, mundur. Ya, keren kan? Ya. Inilah kemasan ciri khas Lasmi, tentu saja ACC by Dewi Alia, profesional makeup wedding and gallery. Giring. Angan pa yun. Ya ada panori. Nah, coba. Tapi apa di foto aja? Sampai Maria Kasih Wani, Cira Nesa. 3, 2, 1. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close
together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana. Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma. Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Di belakang Nengci. Sudah beres semua nih mahakaryanya. Ada momen tersendiri. Nengci dilepas aja tangannya, dilepas aja Neng cantik. Kasih wedding you dengan support audio sound system by Patroli Audio Sound System, diiringi dengan musik. Kau melangkahkan kakimu dan jauh di sana ada bidadari cantik yang sedang menunggumu. Dia persilakan langkah demi langkah, namun pasti kau hampiri bidadari cantikmu. Sebentar.
Hanya sebatas mengenang wajahmu kasih, walau kita pernah saling mencintai. Juga kasih hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Ada Papa Sepayon. Cocok sama yang dulu.
Rahman. Kami dari Laksmi MC featuring luak keren kita by Dewi Alia dengan attire yang sangat elegan, cantik sekali, dengan sentuh tangan ajaibnya yang luar biasa elegan, lain daripada yang lain, memberikan sentuhan yang luar biasa. Ini karena tangan profesional dari Alia Wedding Service and Gallery. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk vendor-vendor yang sangat keren. Dekorasi yang sangat cantik ini persembahan langsung dari Alia Decoration, dan momen bahagia ini diberi langsung oleh anak muda handal profesional by Cantika Foto Video, serta support audio sound system dan keren persembahan langsung dari Patroli Audio Sound System, dan instrumen yang sangat keren luar biasa persembahan langsung dari Patroli Nada Entertainment. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas doa restu yang mengalir dari Bapak Ibu. Sampai bertemu kembali, dan mudah-mudahan Nengci sama Aesa bisa membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, diberikan turunan yang sehat, saleh dan salehah, diberikan rezeki yang melimpah, berkah dan barokah. Ucapan terima kasih sekali lagi untuk semua vendor yang telah mempercayakan dan mensukseskan acara resepsi pernikahan luar biasa Enci dan Esa. Baiklah Bapak Ibu, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami